Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga aldaw kanaragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Janice, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdamakat adda iti Thailand. Ngem sakbay na, makablaawan man pay iti naragsak a panagdangdangag ni Mamalo Kawitan dita UAA. Kastamatan ka ni Ma'am Marina Cortez. Kabkablaawan na amin dagiti naayat adumdumngeg dita dagpaar ti Luna, La Union. Makablaawan met ni Sir Rafael Lardi Sabal dita Kuwait City, manipod Cabarugis, Quirino Province. Naragsak a panagdangdangeg met ka ni Ma'am Delia Passion. Kastamatan ka ni Kabsat OFW Vlogmix WLD dita Abu Dhabi, manipod Cagayan Valley. Makablaawan met ni Sir Danilo Milanis Viduya dita Anduyan, Tubao, La Union. Naragsak a panagkasangay, sir. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay dagiti komentar kan kablaaw yo. Hintay nga rodan sublian ti surat ni Pagayam Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdangdangeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak kan agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdangdangegak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko, akadaanan nakano, gapo iti panagdangdangeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan, makidangdangeg dan tumatlaang kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan kan ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon aluluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawanan tinapalabas kadyak topolos malipatan. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manan, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanang. Janice. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti dakat na itaykan ka. Masuro na. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak tirek na. Anya? Uy, agselos-selos manan to'y boyfriend ko. Apay nga min no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta, sardangan da kamaten. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardangan nakmaten nga agadal ti kabsat ko. Sana bali, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Basit na angan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makam mo. Katusto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ha? Agisam kan iti kasta, rumarte ginatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan mauding ayat ko. Agyaman Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi.
So magmamanulangan na bulan ti Orion, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko ken ka ti amin. No saan agapukan ka? Jak mat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang mo siyempre, babagan mo't lang dahil tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong nantukan ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, kwen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat matlaeng no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa, saan mat nga itikas ka, manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Ah? Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wen, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Oh, nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Diingat ko na mga ipagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gaita, kat di mo pa'y matinbaga. Aging kakaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong. Atay bagam? Kwa, Manong. Tika di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Ha? Amom, di may papan kada kami, Manong? Nabayagan na. Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, no niya ti plano yo. Lukas na. Okay lang ka ti panaggayam ikin ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad ka na kayo, ading ko. Pudno nga ni-strictuan ka, di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay makaamu ka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot na ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah? Nasayat mo kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matanti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya na ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya?
ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikat ba ka mo, Janice? Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong harap. Inton makasangpat ka. Umayak ni Gitagos mo, ha? Wen, Rafi. Sige, idapa kong daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam, Rafi. Wan, Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Kwa, nabayagan day jay nga impag nati ulitag ko. Jak ni namnama am aprobahan. Iso nga imbis nga gisurak dito eh. Sanin ah. Taituloy ko kano ti agadal ijay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di na double celebration ti celebraran tayo ta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kinimanong arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para mutlang kadata. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na yan. Di ka kadyag sasaw iti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilandak tinit. Saan ka di? Wan nga rad, Rafi. Tunggal ilalandak dya ini. Ipasimudag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawon iti dayta nga imbaga man. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatam da ito yo. Basit mo't abaks. Anya ngay tilinaon dayto eh. Loko ka ma. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Unang paiso. Adis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipata. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kanda ita kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya kintad mo akwentas. Siyempre, may bagay lang manaykan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Mabulan saan tinapalabas. Manipod na panidya Amerika ni Ratay. Maging kaita.
Katsan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga rin, tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak? Nay, apay nga ta? Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagan, tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang mabalin na pakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposible no ibaga na nga awan signal ijay. Kano man bilang kasta, di imposible nga di na mo ipamuspusan ti pan nakakontak na kang ka anak ka. Day tamat nga rin ti pampanunutak, tatang. Apay awan lam mo maun kadagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adamot ijay syudad, tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ika anak ka. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaang yung tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinabudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan ijay kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda ta pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat namin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, ana? Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, ana. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan ko, ana. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan ijay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa, maasyanak una yan kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka ija Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Kudilangan tinangbal ko at kadagit ito lang ko. Anyan tulangan, ti bagana. No makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak kay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No apay an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana? Insan. Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam ken kwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angam. Di ka kuman agkad ka din saan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Rafi. Pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Apay, Rafi. Iyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagroon numamuham. Asana ko nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di amas nasagsakit naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa saad mo.
Ti amo katadakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tag sarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay adi ka man laumawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko may din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti manuabulan. Pagawalan na ko, ma. Nasakit mit para kanya. Ngayon, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiyamok, kit mamimpinsan na ko na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Agam nagbidutak. Ngamin, nakarkaro pa gayam. Sakit na iten, ti padang ilimod ko kan ka. Iso ngay di mawag ni Insan Novi. Manugutak. Ngay surot na ka dito yayan ko. Arong bang nalang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kas na, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tadakan dito sibay ko. Amo ka din ang panawan. Aginggat maudi nga hangos ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko, biyaga. Katagyaman ako, nay. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudnom ni Novi. Ulit agtagkid daw iti pamakawan mo. Ayatan ka, unay. Eunice. Janice, iha. Naimbang nga orasyon, ma'am. Sikamat, iha. Mama, ako namlata ka di kanya kon. Mama, agyaman na tadi ka nagsartang. Aging ga na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, amom iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami lang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursuruam. Anya, huwan iha, isong amin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, bayamo niya. Tinapatag ita, naamuamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulang na tibulod na abiyag. Mapagsisilpo kun ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akong pinagan ano. Ngamin, ti amokat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, idi nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat, ti Diyos lang ti makaikadang
No kaano nga isublina ti bulod na biyang. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapat idugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang roon na ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamnama amaagasan pa ni Rafi, anak ko. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga ron ni Rafi no kasta. Ay, unay malakit din, tigas-gas at tinubyaw manakaw. Uwan nga ron, tatang. Agfailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi di ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din na da di Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Kat nataningan pa'y gayam ang tibiyag na. Tatang. Naimbaga na kumaadagos ti maipapaniti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. At damot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Ay, anya ngay nga ron. Kat napasama kain. At dadita na nakaw. Isungawan mabalin tayo. No de ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tayo paikit day. Tanamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, ada ka di ba ba? Laglagi pa mo ka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sige lang, ti babae, ti biyag ko. Sige, ti umuna. Kan mauding ayat ko. Ay, ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na, kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngayon, siyak tinagilimat kang ka. Kat ulit manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuhan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sayo. Iti kasta. Di kan marikatan. Di kan tanag. Adak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Ikarit ay tatan ka. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day dirapay. Kanya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko talaga, bro, tatang. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Uwan, tatang. Panagkunakat nalaklak ang makalipat.
no madayon. Adakan ka dayta. Basta ka na yun mo alaglagi pa dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kung mga agkararag iti Diyos. Dawatam ti panarabay na iti anyaman nga aramidam anak kao. Wan tatang, ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagip yu kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak paylaeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, isu nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasang akpaylaan. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngamnuman bilang makasarakak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek amaawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahi ti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal maysa kada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsyag apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas.
kastoy man dagiti pasama. Mami, iso ni Jerry, kaadalag. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na. Namambo kayong nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gaya miti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaan mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre, mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Saan aya? Wala, husto kay tiday ta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yung kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti agiin nistorya. Wow! Day ta kat yoro oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Malala, mapantay yung arudo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpatnag kayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mimat nga minti nag-istorya. Asino nga minday jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay songs, amangan mo't na makadistorbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runak at saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo ang nasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laang ken ka anak ko. Ano ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amamom ka di unayin day jay at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalag mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan? Ulila ka na demang baro. Wanante. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon na kang pasyudad. Tapno umay ko birugan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student tak. Adumot din ati sinerek ko a part-time job. Tapno adalayang pagbayad ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaang ka ti kasapulan. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka ana imbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Wanante. Uray kasano pa iti kinarigat ti biyag. Talagang itarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano adan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumat. Uray, sang kabasilaan. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay ket dingay kanyo iti allowance. Sana nante.
No para kanyak, awan parikot iti dayta, Barok. Basta lakit di adda ay kamang tudak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo. Pumadar ni man gaya man, ti panagsublime dyan, abroad anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wan nga ron kasla awan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay kat at atid dugamton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon ko. Naku namon anak ko. Ay kat, saan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kaninanang, tang. Awan parikot, iti dayta. Rabang na lang ba't nga agnaid kada kami, gaputa apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Diyo ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi Wen, awan rumbang pagdanaga mi di anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Nahin pagnawaras mo, Auntie Los. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanan nante. Ay, mabit lang ang taibak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika tigagarak. Ha? Siyak tigagaram ko na, Jerry? Wan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko sawan, ada ka di ibagam kanya. Tapay ako na masya, tigagaram. Naibaga nga ni Glyza na agsubli ka ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awan nga ron. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabula na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang ron ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Oray agsubli ka na di abroad. Oh, Jerry! Anda ka mat gayam? Ay, nasayaat mo. Tarimwar ka mo't lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina. Ang mga lumaksat tilot-lot. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay napo. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay napo. Ada message ko. Basaag man pa. Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Reply ako man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anakariing.
Aday ta. Naisen ko. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta, Dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a reply ak daytoy. Agtrabaho akpay. Narigat mga no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsalita kayo kadain ni Mami, apaw? When, Lolo? Okay, kumusta mo't ngay ka no, Jay Inam? Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka no manan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka no manan intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wan nga rod, Lolo. Isasi ka, apaw. Igaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno adan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat kan sakripisyo na ijay abroad. Wan ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kedi Ala, itultuloy mo nga ron kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wan ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wala, tadi mo mat-reply nag-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensyakan, barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paiso iti trabaho, wano, liklikan na. Ha? Ni? Iti anak ko mangay agabuan liklikan ka. Dos, podno ti bagbagak, agayatak ka. Patyan na kumama Tsak nga ro dan amo no niya ti aramidan. Ngamin, sika ka na yung tilinawon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawa nam laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamaten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawa nam, taiso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Tsak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae, nakariknaki ti kastoy, Los. Jerry! Sa anak mat kat di nga gapapura. Amok ang masursuro naktumat lang nga ayatan. Kat urayag na ita akan ito. Tsak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Luz. Jerry! Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Why? Ken, saan lang nga ita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kong pagpanunutan pa'y. Inaklon na kong ti babae asab sa bungag. Oh? Ay, congrats ang arod. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wan, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe.
Amumet ngay ayaten ka unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababailak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutin dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtad ha, kunakmanan. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Ba nagapagyam niya manak unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmat-lat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarunon ton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tedak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayag latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wen, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Nagyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo't anji patgadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang nga roden, Cherry. Basta para ken ka, go! Manong nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger na hanggang jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayik latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay talang nga sumbatam ti awag ko. Di mo mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung aklakit din no anya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ha. Kwamin, Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan ka iti, anya, Jerry? Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kaya makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gaputag kadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Hanggang di kagdanag. Tas saan ka matasinahan. Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatig kalat ta. Dua kayo nga ipatpatig ko. Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya? Anya nga iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang ba't ano di na matindaran ti graduation ti anak ta? Bareng luandan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan, lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagaws. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita, balasa nga.
Aggraduar pa yan iti kolehiyo ko na maalakay. Wan garod ba kay? Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanya. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaanadanon ti graduation mo. Siyak, tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inka rin magsarita ta. Himawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman na. Gapu ka dito ubing da di Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dito maitid na tinainlasagan aragsak, adyak maipaaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanya. Jerry! Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kami kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka idihong ko. Kanayo nagtunti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. Di girlfriend ni Jerry dito yan. Masaag man ting message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim, talikli ka mun tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaran na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyaming harod. Basol ko matlaang. Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Wen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Isu ama saksakita nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen? Makauma? Sorry, put din ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan ka data. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma ikibiyag ko. Isa pasensyakan no sikat sakripisyo. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanya. Kat kitawag kalipatan na kon. Awanan ka itibain.
kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidem kanya. Mananggundaway ka, Jerry. Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata, mapakawan na. Kitawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kanata. Nang runa ka ni Glyza. Oray na rigat. Ikarikatan kalipatan. Ket sapay ko mata, kasta kamot kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry. Mananggundaway ka. Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pay laang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanya. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa atao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsakan kirad tayo, tapno sumugal tayo manan, agingga amangabak tayo. Patsyak adumteng tumatlaang ti aldaw ang makamove on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday amarikrik na. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.